murumva radiyo ijwi ry'Amerika iravugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ikaze mu biganiro byacu byo muri iki gitondo. Kutitabira inyigisho zijyanye no kwirinda sida biri mu bituma iyo ndwara yiyongera mu rubyiruko mu Burundi. Turakira abantu bake, tuvuze bake si ukuvuga ngo n'umwe, barashobora gushika nko ku 10-15 ariko ntibashobora kurenga ngaho kuko ni bake cyane kandi abandi benshi umenga ntibavyitaho. Uwo ni Zuber Nzoyihaya ushinzwe gutanga inyigisho ku buzima bw'imyororokere, ukorera kuri amwe mu mavuriro yo mu ntara ya Rumonge. Imyigaragambyo y'urubyiruko muri Uganda ejo kuwa kabiri yatumye inzego z'umutekano zita muri yombi abantu benshi bataramenyekana. Muri Kenya ho abashyigikiye ubutegetsi n'abatavuga rumwe nabwo barasakiranye mu murwa mukuru Nairobi. Naho hano muri Amerika, Vice Perezida Kamala Harris yatangiye kwiyamamaza wenyine nyuma y'uko Perezida Biden afashe icyemezo cyo kutiyamamaza. Ayo makuru hamwe n'ayandi ku buryo burambuye ni mu kanya gato. Duhere kwavugwa hirya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi muragezwaho na Geoffrey Mutagoma. Ibipimo by'ikusanyabitekerezo ryerekeye amatora ateganijwe muri Amerika mu kwezi kwa 11 uyu mwaka biragaragaza ko Vice Perezida Kamala Harris ari imbere ya Trump ibice 2%. Iri kusanyabitekerezo ryakozwe n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters n'ikigo gikora ubushakashatsi gifite ibiro bikuru i Paris mu Bufaransa. Iri kusanyabitekerezo ryakozwe ku wa mbere no ku wa kabiri, ryakurikiranye inama rukokoma y'ishyaka ry'abarepublikani, aho ku wa kane w'icyumweru gishize Donald Trump yemeye ku mugaragaro kuzahagararira ishyaka rye mu matora y'umukuru w'igihugu. Ryakurikiranye kandi n'itangazo Perezida Joe Biden yakoze ku cyumweru avuga ko ahagaritse umugambi wo kwiyamamaza mu itora ry'umukuru w'igihugu, agashyigikira Vice Perezida we Kamala Harris ko bari gukomeza guhagararira ishyaka ry'abademokrate. Abashinzwe kwamamaza Harris bavuga ko ntawe bahiga kuri uyu mwanya mu ishyaka rye. Muri iri kusanyabitekerezo yabonye 48% mu gihe Trump yabonye 42% ku bitekerezo byakusanyijwe imbere muri Amerika. Nubwo ikusanyabitekerezo mu matora nk'iri ritanga ishusho rusange y'uburyo abakandida bashyigikiwe imbere mu gihugu, hari za leta zimwe zigira amajwi menshi mu matora zishobora guhindura ibintu ku munota wa nyuma, ari nazo ahanini zigena uzatsinda amatora. Ikusanyabitekerezo riheruka ryerekanye ko Kamala Harris w'imyaka 49 agifite ibitekerezo birashe byo kuba yahangana n'ibibazo bigaragara mu bayobozi, abona 56% mu gihe Trump w'imyaka 78 yabonye 49%. Umuyobozi mukuru w'ishami rishinzwe kurinda umutekano w'abategetsi muri Amerika, Secret Service, yaraye yeguye nyuma y'ibifatwa nk'igikorwa cyo kugerageza kwica Donald Trump wahoze ari perezida wa Amerika mu minsi ishize, aho yarasiwe mu kwiyamamaza mu mujyi wa Butler muri leta ya Pennsylvania. Oriane Itangishaka arakomeza. Ivyo bibaye inyuma yaho imyidogo yari ibaye myinshi cyane ku kuntu abashinzwe umutekano batashoboye gukora akazi kabo uko bikwiye. Kimberly Chito yarayoboye ivyo biro kuva mu kwezi k'umunani mu mwaka wa 2022. Chito yatangaje iyo ngingo yo kwegura mu butumwa bwa email yarungikiye abayobora kuri uno munsi wa kabiri. Mu butumwa bwiwe uyu muyobozi yagize ati, ndemeye amakosa yose yakozwe. Yongera ko ati, inyuma y'ibiheruka kuba ni n'umubabaro mwinshi nafashe iyo ngingo yo gutanga imihoho mu mabanga yanje nk'umuyobozi wanyu. Chito yaramaze imisi asabwa n'impande zitandukanye gutanga imihoho. Ikindi, amatohoza amaze imisi akogwa mu kugerageza kumenya uko vyagenze kugira umugizi wa nabi yitwaje inkoho ashobore kwegera cyane ikibanza umukandida w'umugambwe wa Republican Donald Trump yariko ariyamamarizamwo muri leta ya Pennsylvania. Umusore w'imyaka 20 yitwa Thomas Matthew Crooks yabashije gushika ku mametero 135 yaho uwahoze ari perezida wa Amerika Donald Trump yariko arashikiriza ijambo kugira amurase. Ivyo vyabaye mu gihe hari hasanzwe hariho amakenga ku mutekano wa Trump. Washington, ijwi rya Amerika. Ubushinwa bwatangaje ko imitwe y'abarwanyi batavuga rumwe bafatana Hamas muri Palestina bazinyanye amasezerano yo kumvikana ejo kuwa kabiri. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa Mao Ning yavuze ko abahagarariye imitwe 14 yo muri Palestina kuva tariki 21 kugeza 23 ku kwezi bahuriye mu masezerano y'ubwiyunge i Beijing nyuma y'imyaka itari mike barangwa n'ubwumvikane buke. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iravuga ko itarareba ibikubiye muri ayo masezerano. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika Matthew Miller
yongeye gushimangira ko Amerika ifata Hamas nk'umutwe w'iterabwoba. Yavuze ko Amerika nta ruhare ibona Hamas yagira mu buyobozi bw'intara ya Gaza nyuma y'intambara ihabera. Ibiganiro byaberaga i Beijing mu Bushinwa byari bigamije kuzashyiraho uburyo bw'ubuyobozi bw'intara ya Gaza nyuma y'imishyikirano hagati y'abarwanyi ba Hamas n'ingabo za Israeli. Inzego z'umutekano muri Uganda ejo zataye muri yombi bamwe mu rubyiruko rwigaragambirizaga mu murwa mukuru Kampala. Iyi myigaragambyo yari yabujijwe n'inzego z'ubutegetsi, yari igamije kwamagana icyo abayitegura bita ruswa ikabije n'ibangamirwa ry'uburenganzira bwa muntu, bemeza ko bikorwa n'abategetsi b'ibihugu. Ababibonye babwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko biboneye abakozi b'inzego z'umutekano bata muri yombi bamwe muri uru rubyiruko. Amashusho yagaragaye kuri televiziyo ya NTV ikorera muri Uganda yerekanye polisi itangira bamwe muri uru rubyiruko rwari mu myigaragambyo ibata muri yombi. Bagendaga bafite ibyapa byanditseho amagambo yamagana ruswa, basubiramo interuro ziyamagana mu magambo. Umwe muri bo yari yambaye umupira wanditseho amagambo agira ati perezida w'inteko ishinga amategeko agomba kwegura. Umuvugizi wa polisi ntiyabonetse ngo atangaze umubare w'abatawe muri yombi. Inzego z'ubutegetsi zari zabujije imyigaragambyo zivuga ko amakuru y'inzego z'ubutasi bwo muri icyo gihugu yamenyesheje ubuyobozi ko bamwe muri urwo rubyiruko bafite imigambi yo kwitwaza iyo myigaragambyo bagatangiza urugomo rwo kwiba no gusahura. Abasirikare na polisi bagabwa hanze y'ingoro y'inteko ishinga amategeko ya Uganda no hagati mu murwa mukuru Kampala ngo bakumire imyigaragambyo. Imihanda yose ijya ku nteko ishinga amategeko yari yafunzwe. Abadepite n'abakozi b'inteko ishinga amategeko nibo gusa bemerewe kuhanyura. Televiziyo ya NTV yerekanye amashusho y'imodoka za gisirikare n'imbunda za rutura birekereje ku muhanda byiteguye kuburizamo imvururu zavuka. Kuwa mbere abapolisi n'abasirikare bagose ibiro by'ishyaka riri ku isonga mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi muri icyo gihugu. Umuvugizi wa polisi yavuze ko cyari igikorwa kijyanye no gucunga umutekano. Inshuro nyinshi Perezida Museveni yavuze ko atajya imbizi na ruswa, akavuga ko mu gihe hari ibimenyetso bihagije bishinja abakekwa harimo abadepite n'abaminisitiri bakwiriye gushyikirizwa ubutabera. Iyi nkuru turayigarukaho mu buryo burambuye mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, ariko tunyarukire muri Kenya. Nanone havugwa imyigaragambyo, aho bari mu myigaragambyo yo kurwanya ubutegetsi. Ejo kuwa kabiri basakiranye n'itsinda ry'abigaragambyo babushyigikiye ryavutse nyuma y'ibyumweru by'imvururu muri iki gihugu cyo mu burasirazuba bwa Afurika. Abantu babarirwa mu magana bigebije umurwa mukuru Nairobi batwika ipikipiki y'umwe mu bashyigikiye Perezida William Ruto. Urubyiruko rukomeje gusaba ko yegura. Igisirikare cya Kenya cyagabye ingabo zo guhosha imyigaragambyo, ubu yibanze ku kibuga cy'indege cy'i Nairobi. Imyigaragambyo kandi yabaye mu mujyi wa kabiri mu bunini muri Kenya wa Mombasa, mu mujyi wa Kisumu uri ku kiyaga cya Victoria ndetse n'uwa Migori. Kuva tariki ya 18 z'ukwezi gushize, imvururu muri iki gihugu gifatwa nk'ipfundo ry'ubukungu bwa Afurika y'Iburasirazuba zimaze guhitana abantu babarirwa muri 50 no gukomeretsa abagera kuri 113. Ibi byemezwa na Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu muri Kenya. Iyi myigaragambyo kandi yatumye bamwe mu baminisitiri ba leta bakurwa ku mirimo. Imbarutso wabaye itegeko ryo kongera imisoro ku bintu bikunze gukenerwa kenshi no gushyiraho indi mishya byatumye abaturage bahagurukira kubyamagana. Urakoze Geoffrey Mutagoma kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nshuti banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, tubibutse ko mushobora gukurikira ibiganiro byacu no ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3.radio.voa.com. Ku mbuga nkoranyambaga adrese ni VOA radio yacu. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Radio Ijwi ry'Amerika tugiye komereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Aya makuru yo mu karere tuyahere muri Uganda. Imyigaragambyo y'urubyiruko ejo kuwa kabiri muri Uganda yatumye inzego z'umutekano zita muri yombi abantu benshi bataramenyekana. Baramagana icyo bise ruswa ikabije mu nzego zinyuranye z'igihugu. Inkuru ya Ignatius Bahizi. Urusaku rw'abigaragambya bake bashoboye gusimbuka bariyeri nyinshi z'inzego z'umutekano no gucika ibihumbi by'abasirikare n'abapolisi bitwaje ibirwanisho biremereye bari boherejwe mu bice bitandukanye bya Kampala.
intego yabo yari ukugaragaza ko batishimiye ibyo bita ruswa irenze urugero n'umuco wo kudahana abarya iyo ruswa, cyane cyane mu nteko ishinga amategeko y'igihugu. Ikamyo za gisirikare zatangiye gusuka abasirikare mu mujyi wa Kampala no ku mihanda yose yinjira mu mujyi guhera mu ijoro ryo kuwa mbere ushize. Kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, abasirikare n'abapolisi bari banyanyagiye hirya no hino, bafunze imihanda yerekeza ku nteko ishinga amategeko. Abakorera hafi yaho bo babanzaga gusakwa no gusabwa kwerekana ibyangombwa byabo by'akazi mbere yo kwemererwa gukomeza. Benshi mu bigaragambyaga baririmbaga indirimbo zitanga ubutumwa bwo kwibohora, ariko aho abashinzwe umutekano bababonaga bahitaga babata muri yombi, bagashwanyuza n'ibyapa bari banditseho ubutumwa bwamagana ruswa. Abandi bavugaga mu majwi aranguruye ko perezida w'inteko ishinga amategeko Anita Among agomba kwegura kubera ko avugwa kuba yaranyereje amamiliyoni y'amadolari. Nyamara Among yahakanye ibyo birego. Kugeza ubu guverinoma ntirakora iperereza ku byo aregwa. Nick Aguma na Jane Ankunda ni bamwe mu bashoboye gukika abashinzwe umutekano bakagera ku irembo ry'inteko ishinga amategeko. Ati igihugu cyacu kirahungabanye, reba imyenda gifite hanze imaze kurenga urugero. Ubu leta iri hafi no gutangira gusoresha umwuka duhumeka. Iyi niyo mpamvu nk'urubyiruko tuvuga ko ibi bihagije, tukaba tugomba guhaguruka tukabirwanya. Tutabirwanije ubu ruswa izakomeza gushinga imizi. Ati ndi hano mpagaze hanze y'inteko ishinga amategeko ku kwamagana ruswa ikabije. Umuvugizi wa polisi Kituma Rusoke avuga ko polisi itigeze yemerera iyo myigaragambyo kubaho. Basobanuye neza ko iyi myigaragambyo itemewe. Twasabye abashaka kwigaragambya kudatinyuka kubikora, kandi n'abaturage ko baza mu mujyi bagakora akazi kabo bisanzwe. Barashobora kuba bafite impamvu zifatika zo kwerekana akababaro kabo, ariko harashobora gukoreshwa ubundi buryo ko kwandikira inteko ishinga amategeko hamwe n'abantu bake nka 2 cyangwa 3 bagatanga icyifuzo cyabo, ariko ntibahamagarire abaturage bose kuza kwigaragambya mu mujyi. Icyakora impuguke mu by'amategeko zisobanura ko polisi yishe amategeko kubera ko ari nta bubasha ifite bwo guhagarika imyigaragambyo y'amahoro. Nk'uko itegeko nshinga ribiteganya, n'uburenganzira bw'abanyagihugu kwigaragambya mu mahoro. Ibikorwa byo guhamagarira urubyiruko kwitabira imyigaragambyo bimaze ibyumweru 2 bibera ku mbuga nkoranyambaga, nyamara leta yahise yerekana ko itabishaka, bituma n'umukuru w'igihugu Yoweri Museveni atanga ijambo kuri televiziyo y'igihugu abyamagana. What right then do you have to seek to generate chaotic? Ati nubuhe burenganzira ufite bwo guteza umutekano muke? Turimo guteza imbere igihugu, twongera ku bukungu bwacu, wowe urimo kubona ibiryo bihendutse, abandi bantu mu bindi bihugu barimo kwicwa n'inzara, none ngushaka kutubuza amahoro. Aho no gukina n'umuriro rwose, kuko ntidushobora kukwemerera. You are playing. Do not have such ideas in your head. Ishyirahamwe ry'abunganira abandi mu mategeko Uganda Law Society ryateguye ikipe y'abanyamategeko bo kuja ku bigo bya polisi bitandukanye kubohora abafashwe bose, ariko amakuru y'umubare nyawo abafashwe n'abarekuwe ntabwo wari wamenyekana. Mu nteko ishinga amategeko, abadepite bamwe barimo abo mu ishaka riri ku butegetsi n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuze ko bashigikiye iyo myigaragambyo. But we have all our support. Ati bamwe muri twe turabishyigikiye n'ubwo atari twe twabiteguye. Icyabiteye n'icy'ingenzi kubera ko akarengane kari muri ubu butegetsi na ruswa bikabije. Nta bushake bwa politiki bwo kurwanya ruswa. Nyuma y'imyaka hafi 40 ku butegetsi, Perezida Museveni arwanya ruswa mu magambo gusa. Iyi myigaragambyo irenda kumera nk'iyo mu gihugu cy'abaturanyi cya Kenya, nayo yateguwe n'urubyiruko. Hashize amezi agera kuri 4 muri Uganda hasohoka inyandiko zigaragaza za miliyoni z'amadolari yanyerejwe na bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko barimo na perezida wayo. Ibi byarakaje abanyagihugu benshi. Bamwe mu badepite bashinjwa kunyereza ayo mafaranga bamaze gutabwa muri yombi, kandi barimo gukurikiranwa no gutabera. Gusa abanyagihugu bavuga ko batari banyurwa n'ukuntu guverinoma ya Perezida Museveni irimo kurwanya ruswa. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Twerekeze noneho mu ntara Rumonge mu Burundi, haravugwa imibare ikomeje kwiyongera y'urubyiruko rwandura virusi itera sida. Ubuyobozi bw'iyo ntara busobanura ko iyo ndwara yiyongera kubera ko urubyiruko rutagana amavuriro yagenewe abakiri bato. Thierry Ndayishimiye hadusomereye inkuru
ijwi ry'Amerika yabateguriye ifatanyije n'abakunzi bayo mu Rumonge. Mu mavuriro atandukanye magenzi y'ugwaruka yo mu gisagara ca Rumonge uko angana n'8 niho hategekanywa gutangirwa inyigisho ndoragitsina kugwaruka, ariko ugwaruka gwitura ayo mavuriro ni bake cane nk'uko vyemezwa na bamwe bajejwe gutanga izo nyigisho. Zuberi Nzoyihaya ni wajejwe gutanga izo nyigisho ku ivuriro rito yigira amahoro mu gisagara ca Rumonge. Ni ukuvuga turakira abantu bake, tuvuze bake si ukuvuga ngo n'umwe, barashobora gushika nko ku 10-15 ariko ntibashobora kurenga ngaho kuko ni bake cyane kandi abandi benshi umenga ntibavyitaho. Aho basa n'abakira benshi ni ku ivuriro rya Shima, ku kwezi baharura bagera ku 50, naho nyene bakagira bati ni bake uravye ugwaruka ruri mu gisagara ca Rumonge. Ugwaruka rwo kwitavye izo nyigisho rusigura ko rutazi ukugene bitunganijwe. Ntiturayitura kumvo zuko atatwegereye kandi atanaho turayumva, ya ntayo turitura kuko tutazahaherereye. Turamaze kuzitura zo nyigisho tukazumvira bituma tutitura ayo mavuriro nuko kenshi ntitubimenya. Ariko nubwo benshi muri urwo gwaruka rutitura ayo mavuriro magenzi yabo barazi ico arico inyigisho ndorabitsina. Numva yuko batwigisha kwirinda gushurashura, gutwara inda z'indaro no kwandura imigera ya sida. Ni inyigisho ziba zerekeye impingwara zishobora gufata biciye mu bihimba vy'irondoka n'izindi ngaruka mbi zishobora kuza mu gihe habaye ibintu vy'imibonano mpuzabitsina. Ndumva baduhimiriza yuko ko kwihangana ku bijanye no gukoresha ibitsina tubikinishe, tunaniye kwihangana tugakoresha ubukingirizo. Nubwo batavugira hejuru, bamwe muri urwo gwaruka baratinya kuja muri ayo mavuriro kugutinya amaso yabo babona. Bishizemwo ko kuja muri izo nyigisho ari kuja kurondera imiti yo gukinga gusama imbanyi canke udukingirizo kandi atari byo. Hari n'abavyeyi bamwe babibankira kuko bidahuye n'ukwemera kwabo. Bamwe rero muri urwo gwaruka bahitamwo kumviriza inyigisho ndoragitsina mu maradiyo. Kubwa muganga Nkurunziza Alex arongoye akarere k'ubuvuzi ka Rumonge, ubwo bumenyi buke mu bijanye n'amagara ndoragitsina nibyo bisigura iyongerekana ry'abandura umugera wa sida mu gwaruka. Ku kwezi baharura abagera kuri 16 bashasha banduye umugera wa sida, hiyongeraho inda z'indaro ziguba zigwirirana. Nko mu kibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kwinjira mu mashure y'inyuma y'ishure shingiro cakozwe muri uku kwa gatandatu guheze, hasivye abigeme bagera kuri 53 kubera batwaye imbanyi batifuza. Ivyo rero bitera ingorane mu miryango. Muganga Nkurunziza Alex: iyo bamaze kuba bariko barakira umwana avukiye mu rugo kandi batari bamwiteguriye na nyina wiwe akaba ataramwiteguriye, ugaca usanga kumbure n'uwo mwana koko yari umwana nyene, ugasanga ni umwana yavyaye uwundi, umwana ruyoya ararira, umwana nyina nawe nyene akarira, hakabura uwuhoza uwundi. Iruhande y'izo ngorane mu muryango hari kandi n'ingaruka z'indwara zifatira mu bihimba vy'irondoka. Izo nazo zikaba zankiriza ubuzima bw'umwana, zigatuma abavyeyi batanga uburyo bwinshi mu kuza kuvuza umwana wabo, kubera ko ziba zinamufashe akiri muto. Hari n'aho agira isoni ryo kubivuga ati kumbure boca bambona uku n'uku n'uku, ugaca usanga kumbure umwana yaramaze gusinzikara, mbere wanashaka zimaze kumusinzikaza zikanagira n'ingaruka kw'irondoka ryiwe muri kazoza. Muganga Nkurunziza Alex arongoye akarere k'ubuvuzi ka Rumonge asaba ashimitse ugwaruka kwitaba izo nyigisho aho bashobora no kubaza ibibazo kugira ngo batahure. Abasaba kandi kutigishwa na bagenzi babo kuko nabo usanga ata byinshi baba bazi, rimwe na rimwe bakabata mu rudubi. Abavyeyi nabo abasaba kubahuka kuganiriza abana babo canke bakabarekura kuja mu mavuriro magenzi y'ugwaruka kwigishwa ibijanye n'ubuzima ndoragitsina. Urakoze Thierry Ndayishimiye kuri iyi nkuru. Ijwi ry'Amerika yateguye ifatanyije n'inshuti zayo mu Burundi. Tuve mu Burundi tujya mu Rwanda. Umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ejo yatesheje agaciro ikirego cy'umunyanigeriya urega ubushinjacyaha bw'u Rwanda kumufunga mu buryo bunyuranije n'amategeko. Umucamanza yategetse ko Bwana Ogosaken Stephen akomeza gufungwa by'agateganyo. Ubushinjacyaha bumukurikiranyeho ibyaha byo gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba. Inkuru ya Eric Bagirubusa. Batanga ikirego cy'uko ubushinjacyaha bumufunze mu buryo bunyuranije n'amategeko umunyanigeriya Bwana Ogosaken Stephen Olaoluwa n'umwunganira mu mategeko bavuga ko ubushinjacyaha bumumaranye amezi agera muri 7 butagaragaza icyo bushingiraho bumufunga.
umunyamategeko Felicien Gashema n'uwo yunganira bakavuga ko amategeko ateganya ko igihe cyose ubushinjacyaha butagaragaza ibimenyetso bushingiraho burega Ogusanke buba bugomba guhita bumufungura. Ubushinjacyaha mu miburanire buvuga ko amategeko ateganya ko ufunze undi mu buryo bunyuranije n'amategeko aba agomba kuregwa agahanwa, ariko ko hataregwa urwego. Uyu ni nawo murongo urukiko rwari ruhagazeho, ko amategeko ateganya ko hataregwa urwego, haregwa umuntu ku giti cye. Bugasaba ko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rutakwakira ikirego kiburega ifunga ritubahirije amategeko. Ni mu gihe uruhande baburana rwo ruvuga ko urwego rw'ubushinjacyaha ari rwo rwo kurega kuko nta muntu ku giti cy'ufunga. Ubushinjacyaha bukavuga ko ibyo Ogusanke n'umwunganira mu mategeko baregera urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwarangije kubifataho icyemezo. Mu cyemezo cy'umucamanza Madamu Marie Grace Uwanyirigira yanzuye ko inzitizi y'ubushinjacyaha bwamugejejeho mu miburanire ifite ishingiro. Umucamanza yemeje ko ikirego cyatanzwe n'uyu munyanigeria kivuga ko afunzwe mu buryo butubahirije amategeko kitakiriwe. Umucamanza yategetse ko bwana Ogusanke akomeza gufungwa by'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi. Ni icyemezo cyafashwe nta ruhande mu baburanyi rwari ruhagarariwe, na cyane ko uregwa we yari muri gereza nkuru ya Nyarugenge Mageragere. Kuri iki cyemezo cy'urukiko ku murongo wa telefone ngendanwa, Ijwi rya Amerika ryavuganye n'umunyamategeko Gashema umwunganira. Icyemezo gifashwe n'urukiko ntabwo kidushimishije, ntabwo twiteze kino gisubizo, ariko kubera ko baduhaye gusa dispositif icyemezo cy'urukiko, dutegereje kubona kopi yuzuye kugira ngo turebe icyo urukiko rwashingiyeho. Bivuze ko no kujurira birashoboka kuri iyi nshuro? Cyane tuzajurira nitumara kubona kopi, hanyuma tuzajurira dushingiye ku byo tuzasanga muri kopi de jugement, kuko ubujurire bukorwa mu minsi 5 mu manza za detention. Ubu kopi nishyirwaho ku gihe, tuzajurira tegeza iki inkiko zisumbuye zizavuga nazo. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bukurikiranyeho Ogusanke Stephen ibyaha byo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo n'iyezandonke cyangwa gutera inkunga iterabwoba. Buvuga ko mu 2023 ubwo yari mu birwa bya Chypre yashutse umunyarwandakazi mukobwa wa se Jennifer amuha konti ye yo muri banki ya AES aho muri Chypre. Busobanura ko iyo konti yayikoresheje anyuzaho amafaranga akoreshwa muri Turukiya azwi nka Turkish Lira yabaga yibye ku yandi makonti yo muri iyo banki. Buramubaraho ko yaba yaribye amadolari y'amanyamerika barwa mu 30,000, ni ukuvuga muri miliyoni 40 mu manyarwanda. Gusa ubwunganizi bwe mu mategeko bukavuga ko nta ububasha inkiko z'u Rwanda zifite bwo kumuburanisha, kuko ibyaha akekwaho byabereye mu mahanga hatagaragazwa inyungu z'u Rwanda cyangwa iz'umunyarwanda zabangamiwe. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali. Radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana ku byaranze Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo, mugitegurirwa kandi mukagezwaho na Thomas Kamirindi. Mwaramutse neza. Ku itariki ya 24 y'ukwa karindwi 1998, umugabo wari ufite imyaka 42 y'amavuko icyo gihe witwa Russell Eugene Weston Jr. yateye Capitol, ingoro y'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Congress, ararasa ahitana abapolisi 2 mu bari bashinzwe umutekano wayo. Si cyo gitero cyonyine kuri Capitol mu mateka yayo. Muribuka n'icyo ku itariki ya 6 y'ukwa mbere 2021 cyakubise inkuba ku isi yose. Muri make turebere hamwe amateka y'ibitero byibasiye Capitol ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Capitol ifatwa nk'igicumbi cya demokrasi. Perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, George Washington, yashyize ibuye ry'ifatizo aho yubatswe ku itariki ya 18 y'ukwa 9 1793. Nyuma y'imyaka 7 mu kwa 11 k'umwaka w'1800, igice kinini cyayo cya mbere cyari kimaze kuzura neza, bityo cyakira bwa mbere Congress. Yari ivuye aho yakoreraga mu murwa mukuru w'agateganyo w'igihugu Philadelphia muri leta ya Pennsylvania. Ariko rero usibye Congress, Capitol icyo gihe yakiriye icumbikira by'agateganyo n'urukiko rw'ikirenga rw'igihugu rwahimutse mu 1935 rumaze kuzuza inyubako yarwo bwite iri iruhande rwa Capitol. Ibitero 7 byibasiye Capitol mu mateka yayo, ni ukuvuga nyine mu myaka 224 imaze. Icya mbere cyabaye mu kwa 8 1814.
guhera mu 1812 kugera mu 1815 leta zunze ubumwe za Amerika yarwanye n'Ubwongereza. Mu 1814 Abongereza bigaruriye umujyi wa Washington DC, batwika inyubakwa zose za guverinoma ya Amerika zirimo Capitol na Maison Blanche, ingoro y'umukuru w'igihugu. Ntizakongotse ngo zibe ubushingwe cyangwa se ivu, zarangiritse cyane. Noneho intambara irangiye, Amerika irazisana, iranazagura kurusha uko zanganaga. Ku itariki ya 2 y'ukwa karindwi 1915 umugabo witwa Eric Muenter yateze igisasu muri Capitol. Cyaraturitse ariko nticyagira uwo gihitana cyangwa gikomeretsa. Muenter yandikiye ikinyamakuru cyitwaga The Washington Star, cyazimiye mu 1981, ko yabikoze kugira ngo yerekane ko atishimiye ko leta zunze ubumwe za Amerika itera inkunga Ubwongereza mu ntambara ya mbere y'isi yose. N'Ubudage bwayiteje. Eric Muenter yari umunyamerika wakomokaga mu Budage. Yaje gutabwa muri yombi ariko aza kwiyahura ari muri kasho. Yari afite imyaka 44 y'amavuko. Ku itariki ya mbere y'ukwa gatatu 1954 Abanyamerika 4 bakavukire ka teritwari ya leta zunze ubumwe za Amerika yitwa Puerto Rico bateye Capitol n'imbunda, bararasa, bakomeretsa abadepite 5. Batawe muri yombi, basobanura ko babitewe no guharanira ubwigenge bwa Puerto Rico. Abadepite baje gukira ibikomere. Ku itariki ya mbere y'ukwa gatatu 1971 igisasu cyaraturitse muri Capitol, nticyagira uwo gihitana cyangwa gikomeretsa. Umutwe wiyitaga Weather Underground Organization watangaje ko ari wo wagiteze kubera ko utari wishimiye ko indege z'intambara za leta zunze ubumwe za Amerika zimishagira ibisasu mu gihugu cya Laos muri Aziya mu rwego rw'intambara yo kurwanya abakomunisiti yari yaratangiriye muri Vietnam. Ku itariki ya 7 y'ukwa 11 1983 igisasu cyaraturitse muri Capitol, nacyo ntawe cyahitanye, nta n'uwo cyakomerekeje. Umutwe wiyitaga Armed Resistance Unit watangaje ko ari wo wabikoze mu rwego rwo kurwanya ibikorwa bya gisirikare bya leta zunze ubumwe za Amerika muri Libani ho mu burasirazuba bwo hagati no mu gihugu cya Grenade kiri mu birwa byo mu nyanja ya Caraïbe ku mugabane wa Amerika y'Epfo. Polisi yataye muri yombi abantu 7 yabikekagamo. Ku itariki ya 24 y'ukwa karindwi 1998, nk'uko rero natangiye iki kiganiro mbivuga, nibwo Russell Eugene Weston Jr. yateye muri Capitol, ararasa, ahitana abapolisi 2. Yatawe muri yombi ariko abaganga bavuga ko afite uburwayi bwo mu mutwe, bityo urukiko ntirwamuburanisha, ahubwo rwategetse ko ajya mu bitaro by'indwara zo mu mutwe ubuziraherezo. Yasobanuriye abaganga ko yashakaga gukumira icyorezo cyamunze abaturage ba leta zunze ubumwe za Amerika batunzwe no kurya inyama z'abantu, niko yavugaga. Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC. Ijwi ry'Amerika, igitero cya nyuma kuri Capitol nicyo rero ku itariki ya 6 y'ukwa mbere 2021. Kugeza n'ubu kiracyavugwa mu makuru ya buri munsi. Cyo n'ibindi by'ibisasu twavuze byasize byangije Capitol ikongera igasanwa, byakomerekeje n'imitima ya benshi, nabo bagerageza kwisana uko bashoboye. Maze rero naha duhiniye iki kiganiro Amerika na cy'uyu munsi. Mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, murakarama. Icyo cyari ikiganiro Amerikana ku byaranze leta zunze ubumwe za Amerika mu bihe byahise n'ibyo tugezemo. Nshuti muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Ibiganiro byari bihagarariwe na Eddie Rwema. Nadia Taha niwe washyize hamwe amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bose bamfashije gutegura amakuru no kuyabagezaho. Ndabifuriza amahoro n'amahirwe, mugire ibihe byiza.